Pulyano jotono khulumka tini seng press meet khaimani mul uddesho wngkha miya je Atisa Central Committee ni je koyekjon thangnai rok je Atisa dissolve khai rekha ba Atisa no sbai rekha ni samani omono tui seng kunun dini phono maninai maiya Atisa no seng kunun dini phono sbaina bo rwya Atisa tabo bo tongnai ulo bo tongnai jati tophan bagui seng samung khlai thangnai tamo khe miyao je Atisa ni GS borong gwnang Peter Debarma je samani Atisa no dissolve khai rekha hinui Atisa to bini sachungni sompoti ya kaisa songbothano sbainani hingkhakai abo joto Central Committee Executive Body tei division level ni soho achuklaiui meeting achuklaiui tarpore se nwng Atisa no dissolve khainani khaya afuru se seng decision naharjago hingkhe to borok to kuno swngbai achungma ba kwrui na division level bai achukha na Central Committee ni Executive Body ro bai achukha na party o kunu knowledge o abo borok rwkha sing thani totally kun knowledge o kwrui dai ta kaisa kok o jaga wngkha swng to kaisa party ni IPFT party ni saka songbothon hingkhe nwng dissolve khainani hingkhe to nwng IPFT party no bo to nwng ma sanai inform ma khainai hingkhe abo party ni knowledge o kwrui borok je Atisa no dissolve khai rekha mani abo totally swng abono condemn khlaio abono swng maninai manya aboni bagui no swng ang tini sini president bai bo kok salaikia sini president bo abono khub chajakliya obo haikhe bo kok samani ang koinai sini GS no bo teiwaisa abono press meet khlaiui sanani wngthong je bo Atisa no dissolve khai rekha mani abo totally bold bo abono rosainani wngthong ang abono koinai borok thangkhai thangkha tei Central Committee ni borok to tongkhu borok 6-7 jon thangma bai to je Atisa bai thangkha opogia swng to tongkhu bwle present no to swng tongkhu 25 ta 26 ta division swng Atisa rok khajak sara Tripura o oroni bisingo borok koita division o joni inform khaikhe abo to ang sachukmanya tamo khe ang abono sanai Atisa no kunu somoyo phono ang tongsak ba pohor Debarma tongsak Atisa no ang sbainani rwya ang chaloklangnai hoito sachung phone chaloklangnai party moji tongthong moji kwrui Atisa no smooth babe swng chalokitlang thanai abono ani last kok tongnai hingkhakai last ta kaisa kok ang abono kwsarnai sini ex GS Atisa ni borong gwnang Peter Debarma no ang koinai bo je miya press meet khaimani abono dakti khaino rosaui nafitung asuk saino prumung yafarka sin mungdaru nangno kaisa songbothon chalma thangtani 6-7 jon chalokmaya chalma thangtani division level borok nango tei executive member kwngman tongo borok kokjon executive member mili o decision dissolve khaikhan samani abo to ungliya jab chaliya tamgo hingkakhe dissolve khainani daitto sudo GS ni thani simiya dissolve khainani daitto president thani bo tongo sini president knowledge o omo kaisa kwrui borok dissolve khaya tamo khaina khaya sini president knowledge o omo kaisa kwrui ko to totally sini president bo sai tongo bahai dissolve wngnai amo hingkha GS borok miya sini je agini GS na hinchinai dapita borok kokjon mili je dissolve khaikhan samani amo blaikham chaliya tei kaisa kok borok taisa phirok thaibana kai to swng obviously bongno accept khainai na hiya to borok phirok phaina muchungko phaimano borok thangmani mel mon uddesho mana tamoni bagui thangkha borok Atisa no maiga tamoni bagui sbaina thangkha saijamani borok kuno khobor rok to borok thangmani to swngno kunu salangya swngbai na meeting achukha
na sini artisan je chalugui tongnai sini advisor tongo bin knowledge bo to kare bor tamon bagai thangka sung asu sasung maya hoito ang sana musok mukha obose nung jati tofani samung jodi khlaine thangani ninga kai atisa tongui bo nung tofani samung khlai thangmano nung tini सरकार करे हिनै बा एडिसो गभर्नमेंट फालिया हिनै नों आतिसा याकर थांगानि बा आकगिया आतिसा तंगैबोथ नों दखने सामु खाइ थांबानो नों तिनि सरकारा करिंगाइसे नों तिप्रामथ थांगिमा दंगाकाय ताक तिप्रामथ जदि गभर्नमेंट फायां थांजु काय नों तेसा अजारनि चेन्ज थांजु नाय इनके नों बाहायकले दखने सामु थांनायबा दखने सामु खायनानि याके नों तामनि ताक ताम सनाय काशा संगठन नों याकर थांनानै नांगिया संगठन सिं तामन बाय खायबा संगठन सिं खायबो मुल उद्देश्य अंके सिं दफानि बागै जातिनि बागै सामु खाय थांनानै इनके नों ताबुरमदि अरबासा जेमन सिं कामस्लि स्लाइटे बरकनि कामस्लि स्लाइमा बाय बरक स्लाइजाक थांगिया आं पहर देवरमा आं कामस्लि स्लाइ थांगा आं मुं स्लाइजाक थांबा आं चेहरा पुतो स्लाइजाक थांगिया बले आं चेहरा दंनाय इनके नों ताबु जे गभर्नमेंट करे हिनै नों आति साना नों याकरै थांगा एडिसो फाइलिया बा आईपीएफटी सरकार फाइलिया आबुन बागै नों संगठन याकरै थांनानि आकगिया नों ताबु आतिसा तंगैसे नों आतिसा सरकार गो आईपीएफटी सरकार करिंगाइसे नों जदि संगठन याकरै थांबो नोंके नों अजानबो नों याकरै थांमानाय साबले आबनो बिसेसले खायनायबा तिनि नों अरबासा गो ताबु सापोज रोम दिन नों आईपीएफटी जदि सरकार तंग तखाय गभर्नमेंट तंग तंगाखै एडिसो जदि नों आईपीएफटी फायाखै नों आईपीएफटी तंखामु छात्र संगठन तंग दखमु आतिसा छात्र संगठन तंग दखमु नों तिनि गभर्नमेंट करिंगाइसे नों तिनि अजागवा बाखलाय थांगो नों जे कुबेके दखानि सामु खायनाय हिनै जों बुसिकिनानो बिसेस खायमानायबा आतिसा तंगैबोथ नों दखानि सामु खाय थांमामले okay ang tei bisi kok sana thangliya ang abono koinai je chini gs no xgs bojemia saklaimani je atisha job khari kane abo totally bol atisha bayakho porok khani khortam thangma bai sing atisha sabai nai ba atisha result khari nai abo kun mode sing nahar maya ang tini wa koma division level ni boro kok salakia the central executive body ni boro kok salakia boro okong sawo खरें खरतान थांबाय जों कुन समायो सिनि आतिसानो जों सबाया जों रिजल्ट खाया ओके लास्ट कक आं सिनि एक्सजीएस ताबुक जेमन तिप्रामथानि वाईटीएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट बरंग्राम पीटर देवर माना आं कोन्याय बो बोजे मिया सामानि जे आतिसानो दे रिजल्ट खारिखानि सामानि आबुनो बो बिनियो जे प्रेस मीट खामिनि न आबुनो बो तेविसा रसायनानानि बागै आं बोनो कोयो आसु साइनो खुलुमो या